العالمين. الحمد لله العزيز الكريم ذي الفضل والإحسان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق. اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اتقوا الله عباد الله وراقبوه في السر والعلانية، واعلموا أن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يقول الله عز وجل في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ويقول أيضا الله عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. صدق الله العظيم. شارع برودرا vidgal snaka idag om på arabisk vi säger halq al-hasanat أو بيع الحسنات och sälja din belöning eller bränna din belöning. Hvordan det betyder. Kära bröder, Allah Azza wa Jalla har en regler. Ser vis dere följer min regler, dere skal bestå. Men vis dere ikke följer min regler, dere skal miste og tape den. Ikke bare i dunya, det som vi snakker om i akhira. Allah Azza wa Jalla sier noen av folk, eller spesielt de som er muslimer, fordi de som er ikke muslim, de har mistet hovedsak, de har ikke iman. Men de som er muslimer og tenker de gjør bra, de må tenke på en ting. Det som vi gjør, ibadah, sadaqa, andre ting. Er det akseptert hos Allah Azza wa Jalla? Allah skal akseptere, gjøre kabul eller ikke kabul. Skal akseptere eller ikke akseptere den. Det som vi gjør, kjære brødre, av og til vi ber, faster, sadaqa, hajj, flere ting vi gjør. Men vi glemmer andre ting. Det er noen ting som er forbudt for oss å gjøre. Når vi gjør, og går til akhirat, til dumme dager, Allah Azza wa Jalla sier til oss: du har be, fast, det er god ting. Men den personen vil ha litt belønning fra deg. Fordi du snakket om han gheiba, namima eller andre ting du gjort flere feil mot han. Og nå han vil ha sin rett. Jeg skal gi til han hans rett. Hva skal Allah Azza wa Jalla skal gjøre? Skal få min belønning og skal gi til han. Eller din belønning til han. På den måten Allah Azza wa Jalla skal fikse dette problemet. Og det er det som vi sier harq al-hasanat, ay bay' al-hasanat. Vi selger. Vi tenker det er for oss. Men i mahkama hos Allah Azza wa Jalla det er ikke for oss. Allah skal få fra oss og skal gi til andre personer. Det som vi må tenke på, kjære brødre. Vi ber, vi faster, men al-ghiba wa namima baksnak, eller zulm, eller andre ting som Allah liker ikke, vi tenker ikke på den. Vi ser det er ikke så problem. Jeg faster, jeg går til hajj, jeg gir zakah, jeg ber, og trenger ikke å bli rett og andre tingene, de feilene som vi gjør. Men Allah Azza wa Jalla, misqala dharra khair wa shar, hos Allah Azza wa Jalla stort små ting. Ingen mister, de skal finne alt som de har gjort. Allah skal lage en mahkama tingeret og skal si til han og til deg og til andre: ok, jeg skal rette den saken, jeg skal gi til dere deres rett, hva dere har gjort og skal få eller skal miste. Den tida Allah skal gi våres belønning til dem. Og hvis det blir ikke nok på grunn av gheiba, namima, zulm, andre ting, Allah skal gi deres skyld, zanb, gunah, og gi til oss for å løse dette problemet. Kjære brødre, det som imamene eller ulema eller profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam snakker om, sier vær forsiktig. Av og til det kommer til akhira, du har masse ting, men Allah Azza wa Jalla, når snakker med deg, noen andre personer kommer og sier: ja Allah, ja Rabbi, jeg vil ha litt fra han. Han snakket mot meg feil, eller spiste min penger, eller gitt zulm, eller andre ting, iftira, masse ting som Allah liker ikke. Den tida Allah skal få fra oss. Kjære brødre, på grunn av den, Allah Azza wa Jalla snakker: وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا. Han sier i dumme dager, vi åpner deres papir. Eller sagt, hva har de gjort? Og etterpå sist, alltid søppel. Vi må være forsiktige, kjære brødre. Som vi kan gi flere eksempel til dette livet for å forstå akhirat.
av och till vi reiser til andre land, og Norge har en regel, sier min koron, der ikke eller ugyldig i andre land. Dere kan ikke ta med deres kroner. Men vi tenker ikke på den. Vi sier vi har masse kroner. Når dere reiser til andre land, dere går til bank eller andre butikk for å gi til dem kroner, de sier dessverre, vi aksepterer ikke, den der ikke godkjent hos oss. Ferdig? Og du tenkte at den penger hjelper deg, men penger hjelper ikke deg. Og du skal bo på den landet kanskje 1 måned eller 2 måneder. Hva skal du gjøre? Ingenting. Og ingen gir penger til deg. Tenk i akhira. Du har masse ting, men ingen er til deg, og andre personer også de trenger. Ingen ønsker å gi til deg sine belønning. Alle skal gjemme seg for å ikke gi til deg. I Koranen Allah Azza wa Jalla forteller sånn, «Yawma yafirul mar'u», den dagen som en person han løper, og han ønsker ikke å vise seg til far, mor, kona, barna, brødre, andre personer, fordi alle vil ha rett fra han. Vi må passe på den kjære brødre, og ikke gi vår belønning til de andre. Og ulema sier sånn, «La ta'budullaha li ghayrike». Ikke ber for Allah for de andre. Du ber, men noen skal få din belønning. Du skal gi sadaqa, noen skal få din sadaqa. Du skal gå til hajj og umrah, folk skal få belønningen fra hajj og umrah fra deg. Ikke gjør sånn. Og det er muflis, som profeten sallallahu alaihi wasallam forteller om muflis. Han kommer til akhira, har masse belønning, men folk får fra han, og til sist, han har ingenting. نرجو الله عز وجل أن لا يجعلنا منهم إن شاء الله. لا يجعل أعمالنا هباء منثورا. براید مسلمان، اوان هر دو آیت که ما خواند امتکارن بیجن آدرس هاوی اموها بیجن تخیره خو بفروشی یا جی نفروتن تخیره خو بشوتینی. چقدر تشتکی غریبه یعنی که یک ورش ترا بیجه چما پره خود شوتینی و کس کی انسان با عقل دیتیه پره خود شوتینه، کس کی پره خود ناشوتینه. هلا خیره کس کی ناشوتینه. دماغ امت بیجن خیر اوان تشتک و آخرت فایده ده خیر جوانت گوتن. قالوا جماعته ده آیت که ما خواند رب عالم درس كدمه دبي أبا آيات عول دبي أوان إنسان هاتن آخرت ما دفتر وان بكرو ملخر وخباطنا مذكر متفاع بالزبالة شوبه تب شو برداي بفايدة أفيا معناوي في إنسان هان نيته خراب بيه ياجي كارو عبادته خيره كريه نلقورا رازبونا خدابونا نلقورا قرآن نلقورا سنة بونا أفيا يك يا نيت خرابه ياجي كرنا وقانوني كرنا عن شاشه تلميجا نيفروي 5 ركعات بكي خدا قبول ناكه افيا شاشتيل جرت القراق امر خدا ورسوله يبكي يا جنيته ما نجبون خدايا نجبون اخلاص تدنا رياكاري تدها اوجي شو افيا يك افاد دو يا رب العالمين تسعه بيجا اجورا بيجم كي كارو خباطه وان تفبر دايج نش تشكرنا اوان انسان كو كارو خباطه وانا الدنيا تفوالايا الدنيا تشكرنا خير زكاة صدقة إحسان عبادات روجي حج تشت خير كربن تذكر روجا آخرته چه زباله چه چوبه برادايد چه أوانا كينا يا رب رب العالم دمه فانش مرد درس أوانش دمه أوان إنسان إكو قالوا جماعته شرط عول نيته وان خرابه أوا دودويا نراس كرنا أوا سيال في دنيا هانه دقال خيرا دقال لميجه دزيه كرنا دقال روجي افتراء كرنا دقال حاجة افتراء بتنا وسطي ملته ببحث الملته كرنا دقال عمري ظلمي الملته كرنا دقال كل ميش كرنا مال ملته جوان دزينا ظلمي البابي خل دياخو قشكو بريخو كرنا وار حاصل كلام دقال عبادته جناكارية وانا هنا خدا عز وجل محكموي هي رب العالمين رجع قيامته حق هر كاسي ديك ظلمي تكاس كيناك أفيو كام بجن خير تج خلقي رادتشن خير تد شوتن أفن قالوا جماعته مال في دنيا هان اللي مشكر روجي قرد آگهدار بن لميجو روجيته لید عيني وقت دا پشت الميجي ما غيبته يكيكر ما افتراء بتوستي يكي ما مال يكي خوار ما در حق ودا تشتكي خراب جو جناوي كچاي ما تشتكي خراب جو اف انسان هانه روجا قيامته تدبي يا رب اوي انسان هانه افتراء الجنا مكر اوي انسان افتراء المكر اوي انسان الكچ مكر اویا جمرا گوتا دروا کری اویا گوتا حرام خواری اویا ور حاصل هر کس کی بشکل کی رب العالمین حق و حقوق انسان بلاد که ظلمت کس کی نکد بوره تلمش کربو اره که گرت حقی بیا بدمه که حقی گرت بدیه که هنک مسلمان موهاد بند به گناه کس کی خیره کس کی را ناچه راست ناچه لی از حق خود خوازم
يا ربي أبيا ظلمي المكرياتي جوابكي يا ربي عالمي قانون دولة نرويج دا قانون الدنيا دا تشتكي أبيا جوارا بجبون باش ولا فهم كرن شخص أكيد 2 مليون بريوي هيا لي ديندار جي اف ديندار هاني مادام ديندار على 2 مليون بريه ملت تير بيجا كادين من دولة شدك دولة هناك حبسه اولي هناك حبسه دبي ورا دينته هي 2 مليون بريه تزي بريه تبدا ملت خلاص بكم او 2 مليون هاني جدستين الملت بلد كقانون ابا متفيات زانن يعني قانون اخرت جو كافيايه يعني لما جامن خيره وجمره روجه وزكاه جمره ايه ابي انسان هاني حقيقه خجمت خوازه دجيك اتشونا ويدا هرم جهنمي بشوتمش بروي ظلمانه اولي ربي عالمي مناشنا جهنمت بي كوره تشخا ظلم اللي فيها كريا ام بيجن 500 حزاري جوي خيركم من كريا 500 حزار خيره ددن حق فيها يكيد نتبت افتراء المكريا حق تشخا 700 حزاره 700 ددنوي يك تيت بيجا تهمتك برمزن اني سري من جنامج مال درافيا اي حق تشخا حق تجي مليونك ور حاصل بريم تبج ملاترات كم ناقا كارو خباتك تجارت دا قانونك هي دما تجارت تكن داويه ما هي ون حساب كن چه قصا پريته هي تچقا قازانچ كريه اگر تو هندي قازانچ كربه دمكي ته ضرر كريه تنكاري بيجي من قازانچ كريه راست مشتري گلك تري پرت كفده سيتفر داوي دا چه ايه داويه ما هي تو حساب كر پريته چقا هي اگر پريته تنبه دمكي تضرر كريه تجارت اوه ولو روي مليون كي برب كبه بريكات اگر داويه صالح دا تحساب كر والله مليون كي كاتيه بري كامل 2 مليون بري كامل در كاتيه دمكي من زرار كريه قالوا جماعته يقين بكن قانون خدات دا ظلمتنا وما ربك بظلام للعبيد خدات بجا ربت ظلمت كسكناك قالوا جماعته افتشتك في دنيا هاني امتكن خدات تبش ما بخازه خير با خدات حق مبدا مكافات بدا رحمه المبكى اما حسابك ام لمش تكن خير مجاكيرات ام زکات ددن خیره مجاکیرات چه ام چونه حجه وانه ایسا چون حجه مالا وان خرابود وی گرمانه دا خود رحمه خل مریاب که وی گرمانه دا چون حجه لخيره حاجه تجاکیرات چه لورا تپره مرک دزیه ای چش مراما مروجی گرتی حتی وار از نانو آوه ناخم لی تجارت خود از حلال ملتت کم از مال واند خم ظلمل واند کم ای پره هانه هر جوان را خیره روجیا می هر جوان را لما پیغمبر عليه الصلاة والسلام كنت بجا رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش هناك إنسان روجي هناك روجي برشبو جراد منه إنسان شبلمه جاد كنز زحمتيا ويش تاني جراد منه خير جرا نامنا قالوا جماعته مسألة هي عالمك علماء كيفن أبي إسلامي خود جوان رازيبه يكتد بجا إمام دبي فلان كس در حق تدا خبر دا غيبتا تكر تبراد بيت بيت براد بيج ادبي مالا تآفا طبقه کی خرمت کدسی برای خرمه هبونه که انا تشتید نت به عربی طبقه هنه بده که او بجا امام گوتی مالا تا آوا خودش ترازی به خیر خوش مرا شاندیه خواست وان خرمه حق خیر ته آخرتش ترا اویا چه دوی والله امام وان خرماش ترا شاندیه چه ما شاندیه دوی چون جرا گوت غیبت های کیره در حق وی خبر دایه او امام جی وان خرماشان او گوجه را بجا مالاوی آوا خیر یوش مرا هاتنه خیر یوش مرا هاتنه وی دوی من چه ظلم الخو کرد مچ ما وی گناه هانه کرد افشاشیتی هانه کرد از خیرات کم خیر مجوانات چه قالوا جماعت آگهدار خوبن چاوی خوبکن خیر ما برش کس کی را نچن دعای مش کس کی را نچن یعنی دعای خیری هم بکن ده اوی کشبونه ما برش کس کی را نچه حساب که ایرو قانون دنیا هیته هر دولت کی تپره بخوراد بی کاغذ بخوراد بی پاسپورت خود بی بلیت طیاره بی تو چی دبل وانال فرا درباس نابن وكأنا كقرون ما نرويج دولة الدنيا برا قبول لكن إيه تمليون كي برا كرجة باخد شو ولا تو تبقى أبو تقو أزنجينم تشي بر تقسيد بجا كان بحتى مال 500 متر از يوقع برا بدم تبرت تماشت که دبي برا نابه 500 متر تنابه تمليون كي بديش قبول ناكه لو ردي برا درباس نابل فر قانون خدي أبجلو جماعته يا عبادات ما خدي قبول ناكه ياجي خدای به راست عبادت تراست اما حق ملت از حق پر ملت بدمان حساب کن پرت هذا چوي ولات خو تو چوي ولات ملت دای محکمه الحضور محکمه پلیس تم قرقات دگرم به راست پرت لوانا تبدا ایندار تنها تپری وانا خوریه تنه دایوان پری تجمون خبریه تشخا مالکی بکری تتدا اسرحت بکی سیارکی عربکی بسطینی پلیس و محکمات می پرت تفشد دستینه ضد الملت
بكرديت بين توتو روتو تشكي تنما تنكاري هاري نان كيجي بخوي بريتا تنا تي هر جم جيرانا كسكي پرنادتا دورتا جاركي مالا وخرا كريا اقربا پرنادن دوستا پرنادن دولتا پرنادا تلفون كي بانقتا ناقبتا مال خرابون ابا لوما رب عالمي امر متكه ودبي آگهدار خوب روجا قيامت دا مفلس نبنها روجا آخرت دا توب آويتي نبن شرپزه نبن خو بخير وحسنات نيلن رب عالمي ايمانك بقوات بدما ام الخير خو خدي دركبن ام خير خو ندن تكسكي قالوا جماعته خير ما برشبونه ما من روجا قيامته ام دستوالا نچن حضور خدا خير ما بلا نبن خير مجمره وخير ملات جواره رب العالمين خير ما ندى صندن وخير ما ناوي زبالي وناوي تشوبيج ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين استغفروه انه هو الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق. أما بعد اتقوا الله عباد الله. عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا أعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة جبل تهامة بين السعودية واليمن بيضا فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قال الثوبان يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا أن لا نكون منهم ونحن نعلم. قال إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله عز وجل انتهكوها. صدق رسول الله فيما قال رواه ابن ماجه. أي أقوام بين الناس يظهرون كأنهم متقون ولكن إذا يكون لحالهم يفعلون ما يشاءون لا يخافون الله عز وجل وهم لوحدهم. Profeten forteller om noen personer som de har gjør, Allah kaster til søppel. Sahaba sier, hvem er de, ya Rasulullah? Profeten sier, de er som dere, deres brødre. De ber, de faster, de leser Koran. Men når de blir alene, gjør flere ting som er haram. Mellom personer, mellom mennesker, de viser seg muttaqi, de følger Allahs regler, men når de blir alene, den tida de gjør alt som Allah liker ikke. Kjære brødre, når sommer og dere skal reise, pass. Flere av oss, når vi blir alene eller reiser til et land, kanskje folk sier, ok, de kjenner ikke meg, jeg skal gjøre sånn og sånn. Allah kjenner oss. Vi skal passe på den, inshallah. قالوا بسلمانا پیغمبر علیه الصلاة والسلام قال كذب هناك إنسان أنا رجع قيامتين دستوالا نخيره وبلاد به صحابت به أو كينا جاج مرج بيجه پیغمبر به انسان وکوانا برای وانا وکوال مجر روجیش دگرن لی وقتی کب سر خود مینند نوا ملت دا کس کی ناس و دوستنه وی وقت حرامی به امریه خداد کن یعنی انا هاوینه بخیر امی هرن ولات و هر کس کی بجی کی ده هره آگه دار بن هنه کی انسانا دماغ چجیه کی دور بافتنه براتنه دوستنه جیرانتنه دبیت تمام گوزدی که کرشی ده برچعوی خو برچعوی کی شوقه کی ده سر خو کس کی مناسنا که اف تعزیه اف روته اف خرابیه اف تشتهانه لی خدا پشتا گوزدی کتا دینه برچعب کتا یارش پشتا ویده خدا ویش دینه پیغمبر دیوان انسان هانه مالا وان خرابیه خدا خیره وان تبدا بیجه لورا کبسری خوبن دبی انفلتین حال بو که خدا هردم مد دینه ایجاب ناکه جبونه ملتی همش خدا بترسن جبونه خدا همش خدا بترسن جبونه مد دینه همش بترسن حساب بیا بکن رب عالمي او ايمانا ما بقوات بك ام هردم نوا ملت دابن ام سري خوبن ام ربي خو بترسن حرمتاي بقرن مراقباي بكن بامرياي نكن رب عالمي هردم ما ببارزه جبي امري اوج معصيته. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تجعل أعمالنا هباء منثورا. اللهم اكتب أعمالنا في ميزان حسناتنا ونفعنا بها يوم القيامة إن شاء الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.